thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawain chibai ka buk chewa du sakna sang ber ka hlan buk chewani ole tun tuma chuan thangpuya ke sin Dr. Ke Beichua MLA BJP Zalaya adek ti thupui manga pu TC la than siama riang von rei choi thuziak ngai nom le beng war thak zet mai hi kan ngai tha anga eng tiang takin nge pu thangpuya ke si hian Dr. Ke Beichua MLA BJP Zalaya alo dek reng ti kan en fia don ani ole tuna ilo ngai thang pu editor chibai tun lai se son nei meka ZPM minister te chak ziale na an lo tho that ziate kan mutam hlea opposition lam te po hian chan lo aya lukati tiang deuh khan ngoi top aya zona an zot ve mai ni in alang theya an zotam po le an mong an hlim sang ting ni in alang kumni borvel lek chunga ZPM sarkar pudu akai hruain kan ramta na an tho thata ka wang hian pathian in finna le risel na pezel turin du sakna ka hla nani ole kan thupui khi I han soi chanta ila kalausia danin siaha district ZPM lama an secretary le media fighter thale lar tak kan nei zingami tlangwal thangpuya ke si thuziak BJP bokhi ti thu manga I channel kaltanga alo zia to awang khan BJP MLA pu Dr. Ke Beichua po chua chuan kan thopui thangpuya ke si laka hian legal notice ape ti kalau hravea an thukal zel danero hraveri lo ma ila kalau ngai thak ve china khan MLA meu tan chuan han huat turle legal notice hanin pek chan tur kha ka mumi alawa kha thu lo ngai khave tu te po khan an hriat kering lo bok pu po chua hian thangpuya ke si hi nok ativiau po anima na eng po ni se athu zia zinga point ni tar chuakin chu thu chu in soifia turle evidence aum lo chuan noiza choi turin aphut ni in kalo hravea chuta ahwal big pani chu hetiang hi ani pakhatna MLA phakar tak tia asoina panina sumdu wanga BJP luta apuna le BJP mason pha na chan pathumna MLA fan man na mu tur wang ati thule family indu sakna anei thin nia arin thu asoina le parsen alo la ve thinem ni ti azo wangin heng point te hi ania han en mai po hian mi pa ngai tan le politician te kan bei thin dana tanga te chuan thilpa ngai takle huat tur po anilo mel phakar inti te hi a huat tur po anilowa a chan chu phakar hi ate fung aum tlat lawani mi fel kan ti zong te tharau mi kan ti zong te mi sual le mi fel kan ti zong te kan mel thati zong te le mel chati zong te midang chan puina konga tho hlok le hlok lo te tlom ngai le ngai lo kan te na chen hian ain ang lova kan chunga mi tha em kha midang chunga lan tirin a chan pui vek theilova contract pe theitu hian a pe seng vek heklo chu wangin siaha MLA hi mi then khatana soisel bo ani theilain then khatan pawi kom le phakar ani thei tlata ate na aom miau lo ani ate na alo omani chuan MLA ngei hian hante se a thale ang pupo chuakha MNF in an no chuan hu khan ZPM pon MLA atan an som ni in an soya ma se ZPM atang chuan tlingzo dona a in hriat lo awang le sum nei jok party BJP kha koshan le khotlangin dulo viau ma se election fund adon tam theina tur zo kalang BJP azom ta kha ania chu wangin thangpuya ke si le mi then khatan chuan sumwanga BJP party zoma an ngai ani point thil om tak ani tin thangpuya ke si hian MLA te fan man na pakhat ma om lo atilowa an eiru po atilo MLA fan man na mu tur awang atimai ani chuan MLA hian engatinge a fan man na chu wang ti tu anom chuan a PAMO party media le amarem hriat na angpoa apuan zar mai lo MLA then khat chuan website le YouTube channel te siamin an puang za thin zo kasin tin family indu sakna nei anga apu po hi thil om tak ani tunge mani family du sakmi lo om ngai tin thangpuya ke si hian parsen la thin angin apu lawa alave thinem ni tin zona azot zo kani alo langai lo ani chuan
alak ngai lo thu kha soijok mai se hetia legal notice pelo hian pu editor nang pon ngai dan tam tak ilo nei ve karinga a ho chu iti ve de lo mo hetiang thu mai maya legal notice anin pek hian chan tam tak anei lova a chan ni thei anga chuan doctor po chua hi miril rute tak ani tina ani thei thang pu ke si hian pu po chua hi alep se nema ma ngain vaule ngoitir atum ani thei thang pu ke si soyang hian alowam thinanga a soyang taka alowam thina wangin ani na soilan chu a huwa ani thei bok tin thang pu ke si hi azuam zong tak ani wangin vauzam theya ngain an party le amatan anok saklea a hriata wangin alam tangatan siama du wangin avau po ani thei noi zalai a demand dana hian a soyangin pupo chua hian asum du zia chu in puana du mai zok ani thei bok ani lo vek bon pupo chua hriat puina mu mal om lowemo party workers ten pupo chua an fui porwanga he legal notice hi pe an ni thei bok eng poni se party a chuan kan opponent te chu kan soise lo chuan kan fak chiam don tina em niang chu wangin puthang pu ke si hian ati tur dik tak huai takin ati zok ani sia ha ZPM le MNF atang hian Huaisen taka BJP le an leader te bengam hi anom po ka shelova pa Huaisen tia pueng kiman caption aloda po kha om tak ani hetiang wanga legal notice kanin pezel don ani chuan session hola kan MLA te in peina le tongkam zong hi legal notice in pek na tham vek aniang chu ma se tu man chutiangin anti kan hrengai lo an lo ti ni chuan miril regime le MLA ni tlak an ni lo tina ania bangam ro se bial mi puitan po an hlawom letling thei zo kani eng po ni se thang pu ke si hi hrechiang lo mai la kalo hriat danin mithiam tak ani lova ma se thu thiam ve takani ti chu a hriat thei a chan chu BJP le an MLA huat tham a soiba ka enga ma alaka case file theina tur khop aziak ngai bik mia lawani ama rim hi miro puile mithiam tak nilo ma se mirin tlak ve taka ngai ani thu om zenei lo mai soitur le chutiang mi ze puchi chu ani bik lova branch le bial levela obi po sang leader thenga lo ni to le presbytery KTPM chairman po local chuak to nin an soi tlatani sia ha ZPM mason tam taka po asul sutu poi mo tak lo ni to thin ania party tana ain pek na po hi fakom tak ani bok ato bera chuan engtin nge an kalpui zel don ti hrelo maila pupo chuale apol te hian an kalpui thui pole ama MLA tan zok hian in te na le mual pho na lian zok thlen tu mai maya achang ve thei zoka in nuk dok ngam zok se a that pui zokin arin om hle ani keini a thopui ZPM media te chuan puthang pu ke si hi atop thlengin kan support zel don ani ti ka soidu boke ole khati zong khania ni san lama kameng rea tukin February somni pathum sangni somni paruk chu jingdariat vela chia khan ka thowa season lai ani wangin en turin kaloin bo saina save khop mai amai ro chu tuna kan ngai thak ta khan min deng ta ril ruwa thil tam tak alo luta video masalama khan BJP bok hi ti thupui mang hian puthang pu ke si tuna legal notice an pek mek zia ka hi kan ngai thato ania chemical sel wang khan tu ni kan thleng ta MLA hialin legal notice alo peta ani tin BJP lamin kan video te min ngai thak sakani tia chianga a chan chu kha video khan comment nalama po khan puthang pu ke si hi anda noi nung hlea chutianga da noi nung tu te khanin thang pui article zia kha adik lawani chuan article vekin aron chan let om tak ani veinen khan an chan let na pok kha kan mulo tareng kha ania mo nekin legal notice an lo peta hlau zo kania BJP MLA hian engril runge aput ti hriat chak oma hetianga mi article king tok lek MLA aom ka hriat voi khatna ania amak po ka ti hle ni mani ni na hi kan hotlang puizel ni na langa thang puya article kha thil ni na taka apom ni na hriata azia lo hle maya tin an lo da noi nun em thang puya kha alo san ziele an lo phak lo zia achiang em thungin ka sebok democracy ram kan nia kan du thang thei turin right kan nia MLA te hi mi puite tan nia
an chung chang thua hian kan ngai dan emo kan hmu dan nia kan hriat dan a hi kan tan vek ani wangin kan sei ve thiang lo mi ti hi zona ka zot let dua complaint kan nei thiang lo ni chuan dictatorship kan ni don ti na ami hetia legal notice anin pek tak zung mai ti lai hi zona lian tak ani tin kan soi tong khan democracy ram kan nia mi tu po hian freedom of speech kan nei veka engwanga he legal notice hi pevengot nge an nia heti ang reng hi notice kanin pezel ton ni chuan pek tur an tam viau in karinga BJP te hian ani na taka chuan MNF kan soyang chein in siam that emo in adjust lamakha an tum lawa ang zoka tin thangpuya hian eng nge ati swalbik mitam takin article an ziaka tuna sarkar lai mek ZPM du khop lo na te du tok lo na le sel na te tin chu ai zau jok social media thubel chian do lo tam tak then khat phei chu do tani ti hriat ngoi thu post kan mu fo mai chung te chu ZPM hian legal notice an pengai lo thangpuya ke si hian engtiang hoi zong po in BJP MLA chungchang hi asoi thiang ve lo em ni ti hi zo na lian tak ani bok tin atop bera chuan he thil hi in mu sit na lian tak nin ka hria mi pakhatin BJP MLA chungchanga amu dan le ngai dan aziak vea chumi wang chuan noi za choi turin atiani heti ang thil hi mizoram mai ni lo India rama hian a om ka hrilawa hetianga mi puite thlanlal ve mai hian tuma hi avau thiang bik lawa amu si thiang bik lo ti hi lo in shero se social media hian party le party in beina te mi mal taka in thlur bing na te po kan hu fo ani chung mi te chuan legal notice anin pek kan hrengai lo mi po in party dang rorel lai mo soi sel ngamani chuan engwangin nge thangpuya ke si hian BJP MLA hi asoi sel lo bi kang ama BJP MLA po hian party dang asoi sel lo bi kem ni democracy rama chuan line up kan mang thianga rin thua in sel ton na theng fo ti hi kan shavek party pakhat lo kala party dang chak lo na le tlin lo na asoya chutiang zelin midang point anti thin ti kan hria Dr. K be chuange po hian party dang asoi sel nge yang thangpuya article lo hel tok lek MLA in nei hi sia ha unaute in van doi tak zetani MLA meu ni tur chuan sel na te diriam na te an to nanga ya chu in siam thatnan an mang tur ani don lom ni ti hi zona lian tak ani chu wangin he legal notice apek ngot mai hi khonga in nukir le sela BJP party tan po an kal le zel na tura a that jok karing tlatani tin mimal taka in huat na wanga he notice an pe ni phei chuan MLA ni tlak lawa ke chuan kanga ya hroi tu tha ani lo zia lan na ani mai ba ka ani na ami zia le omdan langsar takin ain hai lang zo kani party worker te fui por thei tok lek MLA ani phei chuan awaza thak don tak em ole khati zong kha tun chumata na kan ti thei chu lo ni le mai te se thlir tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama in mudan le ngai dan te milo talan sakle thau turin in khongai na ka nge na ni like comment le share te tin minla subscribe lo te poina minu subscribe zel turin in chan puina ka ngen tak meu ani ye